Ćao. Žene su poznate zato što vole ovakva okupljanja spontana i da pričaju o drugaricama, o šopingu, o seriji i o alternativnoj ishrani. Znate ono, soja, musli sa jogurtom. Eventualno onaj jogurt, ali onaj Viva ili onaj što ima samo 0% masti. 0,1 ili tako nešto. Mora da ima malo masti da bi to bio jogurt. Sad je moderno inače da pakuju knjige kao povrće. Da je Milja i onda sam htjela da pričam da se uverim, ali sam se uverila da nije Milja. Koliko će bude račun, check please. Papir. A verovatno i knjiga od takvog papira, tako su meni kupili za rođendan, kao reciklažni onaj toga. Kad je došla neće dodati. Prestani bre. Volim Beograd i kad je decembar, ali sad je maj. Rekao sam volim kad je decembar, sad liči na februar. Mart. Maj, ajde Maj. Odem da kupim kartu za Bogu. Tako, talena, prirodno. Ćao. Ajde, daj snimimo. Golubice. Hoćeš da snimiš zašto kupuje kartu? Evo, jake žene, sa 2 prezimena, gledaju to. Joj, evo je, joj kako sam uzbuđena. Nije se dovoljno zategla za tegajcu. Bobe. Bobe Dilane. To je karta za to, to je fora da je Bob Dylan. Ajde, sa mnom neko malo. Jednog metalnog medu. Dragi želi spinat devojku. Dragane, u koliko se nalazimo? U 9:15 kod Terazija, da bi u 7:30 bili na Čuburi. Hvala, Kristina zna se propatila. Željka, pozdravi našu publiku. Pozdrav, vidim neke prijatelje. Pusa. Greška u Matrixu, vidim duplo.